I zdravo ljudi, ovdje kako smo rekli, Adam Semko. Šalim se, ovdje Adam Semko i danas pravimo novi klip. Da vam kažem to, šta je to Ingato, mislim, ja sam otkrio taj novi program još pre, ne znam, 2 nedelje možda. I po meni je zanimljiv dosta program, mislim program kao program. Imate turnira na njemu da igrate, to mi se sviđa, još sve te nagrade. Sad, imate turnire za Dotu, za LOL, za Starcraft, World Tanks, CS i CSGO. Sad, pošto ja nemam, igram samo retko kad igram na League of the Legends, ili kako se god zvali igrica, šalim se, League of Legends. Dotu ne igram nikad, znači, samo igram CS i League of Legends. Mada i League of Legends igram slabije, ali dobro. Sad, CS igram samo zbog ovih kartica ovdje. Znači, dobivam kartice, evo sad ću vam pokažem ako bude ovaj klip. Ću da vam pokažem kako dobijem kartice, šta radim u stvari. Sad, pošto ako vam se, na primjer, ne igra CS, sad da bi dobili karticu, ja sam registrovan ovdje i čekamo još 2 playera. Sad, da bi vi dobili karticu, evo vidite, ja sam skoro počeo, tako da nemam mnogo kartica i ne igram stalno, tako da, zbog škole. Sada, čekam ovdje kad se napuni. Kad se napuni ovo, sad možete tu price shop, tu imate dosta stvari. Čekaj, evo za Srbiju samo. Evo Srbija. Tako. Evo za Srbiju, znači možete svašta da dobijete. Sad, te poene skupljate pomoću ovog free. Znači, 22.000, evo samo da nađem da ima 2000 i nešto poena da se dobija. Ne, evo 6000 poena. Onda ima stvarno dosta njih. Znači sam, evo vidite, sad ovdje non steam and drop, get drop, evo ne, znači to vam baca karticu, znači baci vam neku karticu, sad ne baca svaki game svakom igraču, znači sad baci lupam tamo nekom, pa posle 2 gamea baci vama, znači ne baca svaki game vama, samo zavisi od toga ko je na redu da dobije tu karticu, mislim bilo koju karticu da dobije. Onda, vidite, ako ne igrate na kartice, igrajte ove free poene, za to vam treba Steam. Evo, da vidite. Vidite, Ingato. Znači treba nam i rank. Uglavnom, znači to prvo igrate na ovaj non-steam, po meni je to najbolje tako da se prvo igra na non-steam pa sve ostalo. Možete da se tradate sa bilo kim. Evo vidite, na primjer, evo stavite ovu karticu. Onda izaberete ovdje vaše, imate koliko hoćete. Sad ako se vi dogovorite, na primjer, da vam lupam drug, da vam plati tu karticu. Znači on kada vam uplati kredit ili šta već, ili da vam pare u ruke, onda idete na ovo, čekirate ovaj, šta god pisalo ovdje. I idete make offer. Znači normalno izaberate ga ovdje i idete make offer. Ako hoćete da mora da vam vrati, onda čekirate ovo i to je to. Znači on mora da vam vrati, ako ne, mislim da se, mislim meni to nikad se nije desilo, tako da, ne znam. Možda, ne znam, ali stvarno možda može da vam uzme karticu, ali ne verujem. Mislim da je laž, ali ajde vidimo koliko treba, 8 od 10. Ništa, kada bude 10, da vam pokažem šta ja radim ako vam se ne bude igralo, da radite vi isto to što i ja radim. Uglavnom, vidimo se kada bude počeo turnir. Izvinjavam se, ali meni stvarno nešto zeza, Fraps nešto neće da snima, ali mogu sada skenam drugi program, bar zbog toga, kad budem imao vremena, evo vidite, pogledajte, pun mi je C, evo vidite. Znači, kompjuter me ceo zeza, da ga budem reinstalirao, pa ću da snimim, treba će samo da pritisnete, znači, levu strelicu i pritisnete Alt Tab u isto vreme.
I onda ćete da se vrtite u krug i nećete biti AFK. Samim tim odmah ćete da dobijete, kako se zove, dobit ćete šansu da dobijete karticu. Znači imat ćete šansu, bit ćete u trci za karticu. I sad ako vam bude bacio karticu, dobijete karticu, ako ne bacio ništa od toga. Nadam se da sam vam pojasnio malo. Ako vam se svidao video, lajkujte, ako ne, dislajkujte i to je za ljude. Šerujte slobodno i subscribeujte se na kanal, značilo bi mi. Ništa, vidimo se do sljedećeg klipa.